Glavina vodi još kako šveđano. Jeste sad zadovoljni? Njega vodi. Da. A tako mi i treba kad imam i ženu, i punca, i šogora koji svi sve znaju bolje od mene. Najbolje je da idući put konzultiram i Lukasa i Ivana. Oni će sigurno imati neku dobru ideju. Mislim, dobro je meni Glavina rekao. Ja nemam svoje ja. Nemam. Ali od danas ga imam. I sad ću se napiti. Ljubavi. Dobro. Pusti ga. Znaš da on to ne podnosi? Ma znam, ali vidiš da mu nije dobro. Mora se ispuhati. Dobro. Ajde. A Boris, pi vodice, molim te. Samo, dakle, jedan konjak, 2 čaše vodice. Da. Piću ti kasnije. Nikite noge! To ćeš sam piti ili? Ja ću iz boce. Živio. Nisam zna da i Šveđani tuku po vodki. Baš me zaljuljalo. Ma kako te neću ljuljat, pa ništa nismo jeli. Gladan idem sa domjenka, znači dugo mi se to nije dogodilo. Je, hrana je nikakva. Joj, šta je ono bilo, ono kiselo, ono... Fiske brot, tako nešto. Fiske, ma nema veze, brate, ali ko kiseli ribu, glupost. Joj, pa sir. Šta sir? Sir, pun mi je, gepek, sira, sve sam morao maknuti iz kuće. Sad ćemo mi zameziti, evo. Šta kažeš? Hoćeš ovaj pekarino, grand padano, mozzarella? Čekaj, pa nećemo valjda tu jest na parkingu? Nećemo, kakav parking, idemo u auto. Ma pustite vi sir. Nama treba nešto konkretno. Šta kažete na ćevap? Ćevap. Znam jedno odlično omislit. Ali prošlo jedan. Nema veze. Sa vlasnikom sam prst nokat. Mogu ga dignuti iz kreveta kad god hoću. Ma ljubite, glavna u tu glavu, pametnu. To je moj čovjek, ajmo odmah. Sad ću ga odmah zazvati. Ajmo, šta čekamo, brate? Ma nema problema. Za gospodu iz vlade uvijek ima ćevapa na lageru. Friški su. Jutro se čovjek izvadio. Samo budite tu i lipo mi uživajte. Kako on to misli izvadio? Pa nego kako će inače doći do njih? Pa ovo je riblji restoran, znači to nisu ćevapi. Ti si mene doveo na prstace. Ma nego šta ste mislili? Pa mislio sam na prave ćevape, sunce, mužarenu. Pa mislio sam da znate da je to šifra. Ko smišlja šifre na parkingu usred noći? Rekao sam da idemo na ćevape i namignija sam. Baš me briga, jesi namignuo ili nisi namignuo. Znači, neću prstace na svom stolu, jesi mi čuo. Ja idem sad na WC da si odmah promijenio narudžbu iz prstaca u ćevape. I ovo ko da se nije dogodilo. Ti ko da... Ajme, rođeni moj, policija dolazi, nekome druga za prstace. Evo sad su mi javili, ne gledaj me, izlazi vani. Ajde. Eto, ko meni dođe u ured, jedan je izdajnik i kukavica, a drugi, ko me sad pila? Zašto me zoveš kad sam u WC-u? Samo javljam da policija ide prema restoranu, bilo bi dobro da uvatite crtu. Policija? Zašto to? Mala racija zbog prstaca, valjda. Sad su prošli kraj mene. Kraj tebe? Pa gdje si to ti? Ja sam nas sigurno, vi požurite. Tu su za minut. Joško? Joško? Ja bi... Izvini, Maco. Izvini.
Joj, dobro je, živ sam. Sve na svom mjestu. Evo. Nakon svih tih godina šta ja trpim njegovu aroganciju, njegovu bahatost, rasizam, seksizam. On mene samo odbaci ko staru krpu. A ti si sad kao šta, zaljubljen? Nisam. Ali kako je mogao past na Joška? Šta on ima da ja nemam? Nemam pojma, ali mislim glavina, ono. Pa gledaj, i cijeli život ista stvar. Znači u srednjoj meni se svidi neka cura i evo Joška. Evo ga, odmah se on baci na nju. Pa ti znaš koliko je meni puta to napravio. Jedno? Puno! Iz čistog inata. Čistog. Ček, hoćeš reći da je sad glavina po ti komadi? Isti princip. Isti. Sorry, stari što ti moram reći, a ono, fakat mi šalješ gej vibru. Pa dobro, jel danas može muškarac muškarcu pokazati emociju bez da ga odmah proglase gej? Jel znaš šta si ti? Ti si jedna obična konzerva, eto šta si. Neću, mene danas ostavio. Mene ostavio moj šef i ja mogu reći šta me volja. Sigurno, on i Joško sada zajedno jedu fiskebol. Branko? Ne! Da se nisi javio. Zašto? Zašto? Zato što trebaš ispast ko frajer, razumiješ? Da si nedostižan, da se ona rajca. A dobro, možda je nešto stvarno važno. Slušaj me, jel ti hoćeš da ti se Brankac vrati ili ne? Hoću. Pa onda slušaj, Martina. Može? Čemu lijepo ovako staviti tu? Šta sad? Sad je sljedeća taktika. Prebacili smo lopticu na njegov teren. Sad njemu gori pod nogama, sad je njemu beć šta se ti ne javljaš. Kužiš? Ti misliš da on brine za mene? Siher. Super. Halo, šefe, recite. Di? Ne, čak, evo me odmah, šefe, ja stižem. Stižem, šefe, stižem. Čuči, kako si to uspio? Odakle ti ta plahta? Ma koga briga za plahtu? Ajde, prestanite se čudit i vatite me odavde. Ajde. Ja ću ga za glavu. Daj ruku. Daj ruku. Za glavu. Žicu. Aj, nemoj za glavu. Ajde ga. Na mene ga. Moga. Vrate. Dobro, Ljubav, može to malo nježnije? A kako ćemo vaditi špranje? Mislima. Jel možemo to na hitnu, lijepo? Neću, hitnu, izvadi mi to i pusti me da se onog još kad dočepam. Familija ga neće prepoznat kad ga nađe, majke mi. Nisi ti bolje ni zaslužio kako se ponašaš prema Borisu jedno. Da, to je bilo prošlo, ne moramo sad više o tome. Moramo. Pa ne možeš tako odbacivati čovjeka samo zato što te malo kritizirao. Stvarno si jedno bezobrazno magare, dobro je? Ne, prestani, molim te. Jadranko, hoćeš ti odbaciti Branka doma, molim te? Mogu, ali gdje je auto, mislim, ne znam gdje ga je još postavio. Joj, auto, tako je. Joj, sad će vidjeti Boga svoga. Joj. Ej, mate. Da. Slušaj, auto mi ukralo, da. Ajde, digni sve ljude na noge, idite na teren. Mislim da znam ko je. Aha. Slušaj me, zaobiđi proceduru. Da, tako je. Da, dobro.
Dobro, dobro, ko Bog. Ajde, čujemo se. Što znači da zaobiđe proceduru? Gdje je Boris? Spava, nacvrco se. Zašto to? Zašto? Zbog tebe. Popio je pola boca konjaka od tuge. Srce mu se slomilo. Ja ga nikad takvog nisam vidio do sad. Zbog mene se napio. Zbog tebe, zbog tebe. Pa sunce malo. Kume? Kume, jel te ima, kume? Oprosti, budali prijatelj. Pozdrav, momci, kako ide noćna? Dokumente, molim. Nema problema, izvolite. Sigurno se možemo dogovoriti, ljudi smo. Jel to taj? Evo vidiš, i sad bi ja tu ispred Da. još digo jednu malu kućicu da imamo za goste, da nam mogu doći dragi kumovi, jeli gosti. Pa hvala, šef. Hvala. I ovo odlično izgleda. Tu, Sjajno. Je. to je par excellence. O, Jest. evo nam i kolege. Šta je to s licem, neka modrica? Dobro, napravio sam glupost, ali nisam me zbog toga tribali. Dobro je, dragi moj kolega, slobodno sjednite, raskomotite se. Zašto tako čudno pričate? Pa evo, prihvatio sam Borisov savjet da malo poradim na svojoj asertivnosti. Eto. Da. Bravo, bravo, šef. Pa da odmah nastavimo u istom tonu. Evo, bio bi vam stvarno izrazito zahvalan da mi ove sve tablice, ali sve iz papira prebacite u program. Sve ovo? Molim vas, budite toliko ljubazni, pa neka to sve bude gotovo do 9 sati ujutro, kolega. Slobodni ste. Pa, Borise, pa ovo je fantastično. Pa jesi ti vidio koliko su oni sad mene više boje ovo kad ja govorim mirno, a ne galano? Dobro, to baš nije bila ideja. Ne, Ali- čekaj, sad Šta? pazi ovo sad. Gospođo Mirela, da, poštovanje Glavina, molim vas, bio bi vam izrazito zahvalan da odete tu do trga i da nam donesete onih lijepih sendviča, Borise, meni, da. Znam da imate puno posla, ali evo, molim vas, budite toliko ljubazni pa to obavite sad odmah. Da, hvala. Ja sad idem navratiti do Mladena, a ti radi šta hoćeš. Ćao. Stvorio sam monstruma. Ti gledaj film, ja ću fino gledat Trnoružicu. E, nećeš. Hoću, šta ti je, ništa me gošta. Jadranko! Pusti. Možete vi meni objasniti kako dvoje odraslih ljudi mogu razbiti laptop na 2 dijela? Kako? Htio si gledat Trnoružicu. Dobro, imate 100 kanala na televiziji tih crtića. Da. Tata, ne radi se o takvoj Trnoružici. Čekaj malo, nemoj ti odmah sad žust plaćanje, razumiješ? Tu sve piše. Evo ovaj fakultet, evo tu se piše tu. Kud baš taj? Šta je? Šta fali tu? Ba taj ne drže naš. Borise, ja te molim, nemoj ništa gledat skupo, razumiješ? Mi ćemo tebi svaki... Lukas!
Mi ćemo sve vratiti, jasno? Idemo kupit laptop! Eto, to smo mogli odmah. Mali piso, hvala ti ko bratu. Blago nam. Vozi me u stancu, evo i dolazi. Joj, vozi, molim te ljudi.